Bafowethu sanibonani nonke wanwani obingelelayo uManandisa inhliziyo engenayibongelo engawaphuza amanzi emfuleni owaphuza ekhaya ngoba sikhona salwazi masibanda siyawakha amanzi. Bafowethu namhlanje sibe sihamba siphethe ogogo bamatshitshi imbalenhle yakwaMthwakazi sibe sikhulumisana nabo bafowethu ngokuthi ngokenjani abulala abantwana nabo. Engingakungeza ukuthi imicimbi kakhulu esiyigqugquzelayo imshado ngama-birthday party ngoba imicimbi yasemini ngawumemulo ma ukulo linye itshitshi elifuna umemulo kumbe bathi yintoni leyi umhlonyane yiyo imicimbi lapho esikhululeke khona ukuthi lisi-invite khona. Okay, khona koko ngakusho ungasicela izandla bakithi siyavala. Amanamba sizowafaka lapha